Okokuqala ngiyakwamukela kuhle. Hayi ngiyabonga. Baba sikulodaba lwenkosi lapha. Inyanga isifikile lapha okuthiwa khona uzagcotshwa uMnumzana Raphael Khumalo. Lingathini lena ngalokhu njengoba sesizwe sokuthiwa khona ikhona enye inkosi ekhethiwe? uRaphael Khumalo ngoye singaye sibili silungiselela khona ukuthi uhlakathelwe kube yikho lokho. Leyo nkosi abayichoyo hayi balungile lawo bayikhethe kodwa ke inkosi yelizwe esikhangeleyo nguRaphael ngoba leyo abayichoyo kunye lemagwegwe kayikwazi khona izalethwa lami siqalisa ukuvezwa ebantwini iqalisa ukufundiswa ngomthwakazi ayisikho esikumeleleyo lokho. Kahle kuyini okwenza ukuthi bathi inkosi ayisiyo Raphael Khumalo yiyona le abakhethileyo? Liyakuzwisisa yini ukuthi bakhethe njani? Hayi kasuzwisisa ukuthi bakhethe njani ngoba yena uRaphael ngokahlangabeza uhlangabeza engumfowabo kaLobhengula ewabulawa nguLobhengula belo embulalela bona ubukhosi ukuthi uzambangisa. Yikho ukuthi lo othuchayo kwakufanele ukuthi alibana babekubona ukuthi uzaba inkosi ngani bamlethe ebantwini iminyaka yonke ledlulayo wazahlala labantu wabhoda lo mthwakazi wonke bambona ukuthi awunasi inkosi pho esibabona bekwenza bona imigubho ngamnyaka kulokho kwasukela namhlanje sebethutsha sebesithi bayifaka inkosi mhla ka9 njengoba uRaphael simfaka mhla ka12 awusoye kusebenze lokho ukhangelwe umthwakazi ngokamhla ka12 uRaphael kanti ke laye khona lokho nxa bemfaka ukuthi hayi bafaka uKhumalo kulungile la uyabe nguKhumalo kaRaphael ngoba uyabe lidlozi labo lonke. Nxa befaka umuntu ukuthi hayi lo nguye ozaba inkezo yamaKhumalo kanti yena uRaphael uzasala ngaphi uyabe ebamba yona leyo nkezo ebabambela bonke hatshi ukuthi abe inkosi esikhangeleyo nguRaphael. Manje ngemva kokugcotshwa kwakhe mhla ka12 likhangelele ukuthi isizwe sikaMthwakazi sizavuselelwa njani? Isizwe sikaMthwakazi sesizakwazi ukuthi silenkosi lawo malungiselelo akasoza abe yilokhuza sithi thina i-fast track ngendlela abangakhangela ngayo kulamalungiselelo. Umthwakazi uzahlala phansi alungise zonke izinto ezimfanelo ukuthi angaphatha njani abantu ukwenzela ukuthi kube umbuso opheleleyo ongasoze ube umbuso oyangisayo. Manje liyavumelana lakho yini ukuthi nxa inkosi isikhona kumele ingene kwezombusazwe? Hayi inkosi kayingene kwezombusazwe ngoba okwakhe kingdom yakhe bonabo ababusayo abakhe yibo abangaba khona kumbe ufaka uprime minister kumbe ufaka upresident kodwa yena uyabe ngaphezulu kwabo bonke uyabe ngaphezulu kwenkosi ngoNkulunkulu ophezulu cha. Manje libona uhulumende ezamukela yini khona lokho? Uhulumende la nxa engayimukelanga kodwa uzakwazi ukuthi amaNdebele asekhethile inkosi yabo isikhona sebeyifakile lokho kuyabe kungokwakhe ayabe ezenzela khona ngendlela yakhe laye kodwa inkosi amaNdebele basebelayo ukuthi hayi ubaba sesilaye umthunzi sesilawo kathesi sizimvu zolahleko. Hayi kuyezwakala lingavalela isiZulu? Hayi Zulu ngiyalivalelisa ngiyabonga indlela kazigcwale zonke abantu besiya khona ukuyagcoba inkosi ngoba inkosi uqobo lwayo ayisiyofanika lo ayisiyo yomgubho. Hayi kuyezwakala ayisibongile kakhulu ba. Ngiyabonga. Lo ke ngumnumzana David Mhabhinyana Ngwenya ingcwethi kwezamasiko njalo engusiwalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.